дар муддати 30 соли истиқлолият тоҷикистон бо кӯшишу талош ва заҳматҳои беназири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва якдигарфаҳмиву ҳамдилии мардуми сарбаландаш ба бисёре аз пешрафтҳои назаррас ноил гардидааст. баъд аз соҳиби истиқлолӣ ҳама соҳаҳои кишвар бесобиқа рушд намуда, сатҳи зиндагии мардум то рафт сол ба сол боло меравад. дар қатори дигар гӯшаву канори кишвари маҳбубамон дар ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакент низ корҳои ободониву бунёдкорӣ дар ин 30 сол бо маром ба роҳ монда шуда то имрӯз идома дорад. бо мақсади инъикос кардани дастовардҳои 30 соли истиқлолияти шаҳру деҳоти Панҷакент, ширкати садо ва симои шаҳри Панҷакент дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барномаи озмунии телевизионии Тоҷикистон хонаи умеди моро ба роҳ мондааст, ки ин барнома ба таври алоҳида аз ҳудуди ҳар яке аз ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Панҷакент манзури шумо мегардад. ин навбат низ барномаи мазкур аз ҳудуди ҷамоати деҳоти Саразм, деҳаи Кӯҳдоман тақдиматон мешавад. деҳаи Кӯҳдомани ҷамоати деҳоти Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон ҷойгир буданд. дар он 1845 нафар аҳолӣ зиндагӣ дошта, 342 хоҷагиро дар бар мегиранд. мо бо мақсади ошноӣ пайдо кардан бо вазъи зисту зиндагӣ ва самти кору фаъолияти мардуми сарбаланди ин деҳа ба ин ҷо ташриф овардем. нахуст мо бо кору фаъолияти соҳибкори муваффақ Абулхайров Бурҳон ошно гардидем. соҳибкор барои ободии деҳаи худ бахшида ба соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ҳамзамон 30-мин солгарди истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон бо харҷи беш аз 30 000 сомонӣ мағоза ва сартарошхонаро сохта ба истифода додааст. дар мағозае ки соҳибкор бунёд кардааст, ҳама намуди молу маҳсулотҳои хӯрока бо нархи нисбатан арзон ва сифати баланд ба фурӯш гузошта шудааст, ки мушкили мардумро барои дастрасӣ ба маҳсулотҳои хӯрока осон менамояд. ҳамчунин ин соҳибкор нақша дорад дар назди ин бинои мағоза ва сартарошхонааш чойхонаеро бунёд кунад. аз тарафи халқ таклиф шуд ки як сартарошхона деҳа бинест. ҳамин мана вақти худомон истиқлолият 30 солагӣ ба ма ҳаракат кардан ки қишлоқ ба ҳамин сартарошхона кушоем, хизмати халқа кунем. шумо барои он нафарое ки ҳамин гуна имконият доранд барои ватана обод кардан, диёри худа обод кардан, чӣ маслиҳат медиҳед? маслиҳат ҳакими халқ якҷоя шаваду мана раҳбар халқ падиш кунад, халқ раҳбара падиш кунад. қонун худоҳоад ҳама қонунро баромад аст, халқ ҳама шароит ҳозир ҳаст, ҳаракат кардagi мардумда ҳозир шароит ҳаст. мақсадам ҳамин ки якта проблема мо ҳамин калон ки ҳамин 4-5 қишлоқ қатор ҳастем. раҳмо ганда бекора. ҳама дили маса ҳамин раҳ як илоҷ карад, дастгир кунад раҳбаро, ҳамин раҳ ремонт кунем. бо дастгири мардуман мусоидати албатта дастгири халқ мешавад, албатта мешавад. баъд аз он мо роҳ пеш гирифтем ба сӯи муассисаи миёнаи таълимии рақами 24 ин деҳа. дар ин ҷо ба мо иттилоъ доданд ки дар ин муассиса дар хониши соли 2020 ва 2021 540 нафар хонанда дар ду баст таҳсил намуданд, ки ба онҳо 43 нафар омӯзгорони варзида таълиму тарбият доданд. ҳамчунин роҳбарияти ин муассиса дар ҳамкорӣ бо омӯзгорону мардум бахшида ба 30-мин солгарди истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон 4 синфхонаи иловагиро сохта ба истифода доданд. ман Муродов Обид Ҳамдамуҷ, директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 24 деҳаи Кӯҳдоман, ҷамоати деҳоти Саразм, шаҳри Панҷакент мебошам. муассисаи таълимии шумо чанд сол аст ки фаъолият дорад? тахминан аз солҳои 60-уми асри гузашта фаъолият дорад. иштироки хонандаҳои шумо дар озмунҳои шаҳри вилояти ҷумҳуриявӣ чӣ гуна аст? иштироки озмунҳои минтақавӣ ба хонандагони мо фаъолона иштирок мекунанд. якто шаҳрӣ ва якта дута мераванд, ҷойҳои намаёнро баъзан гирифта мегӯяд. солҳои гузашта, солҳои 2016 аз фанни таърих ва ҳуқуқ ҷойи дуюмро гирифта буданд. дар давоми 30 соли истиқлолият дар муассисаи шумо чӣ тағйиротҳо шуд? чӣ навовариҳо шуд? дар давоми 30 соли истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мо аҳли омӯзгорон ва
فعالان دهه که آنچه مکتب ها با چی کهنه شده بود ما از نو با فعالان دهه ها تمام تریزه های مؤسسه را تریزه پلاستیکی عوض کردیم با تریزه ها همش دو خابطه سطح های دو خابطه شده. خب سینفخانه های علاوه‌ای رو ما تصمیم گرفتیم که تا سال خوانندگان شماره خوانندگان زیاد شده ایستاده است که سینفخانه علاوه‌ای سازیم. شما نقشه دارید که همه ساله هر سال مثلا وابسته به ضروریت شماره سینفخانه‌های علاوه‌ای رو زیاد می‌کنید. زیاد کنیم. تا امروز چند سینفخانه علاوه‌ای ساخته و استفاده دادید؟ 5 سینفخانه علاوه‌ای ساختیم، همش پررا شد. خب اکنون فقط یک تا سینفخانه از همین 5 تا سینفخانه علاوه‌ای یک تا سینفخانه را سالی گذشته به استفاده سپرده بودیم. اکنون 4 تا سینفخانه علاوه‌ای را تا خدا خواهد 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان با استفاده می‌دهیم. همچنین در حدود دهه کوهدامن مرکز سلامتی نیز فعالیت دارد. در این مرکز 8 نفر کارمندان ساحه طب کار و فعالیت میکنند که همه روزه برای بهبودی سلامتی مردم یاری اولیه‌ای خود را میرسانند. من نورمت و مقدس حضرت قلوبنا دиректор مرکز سلامتی دهه چلرچه. در مرکز سلامتی یک تا مرکز سلامتی داریم با زیرتابین 2 تا خانه سلامتی داریم. خانه کدام سلامتی کجا؟ خانه سلامتی عبدالصمد داریم و خانه سلامتی دهه حوزق 2 تا. در اکنون در همین 2 خانه سلامتی با مرکز سلامتی با 6200 نفر اهالی به خدمت میرسانیم. چند نفر کارگر؟ عموما 20 نفر کارگر دارم. عموما 20 نفر کارگر هستند. خب همین دوام 30 سال استقلالیت و چه تغییرات ها شد در همین مرکز سلامتی شما و عموما ساحه تندرستی؟ نگاه شما درباره استقلالیت چه تغییراتی اکنون بود؟ این فکری خودم اکنون هم خیلی حساب میکنید خیلی تغییرات ها شد به طرفی ناس. البته ما حرکت میکنیم و ناس کار کردن با اهالی خودمون با خدمت طبی و تیزتر آسانتر گردانیم. اصلا چند تا چونه کار میکنید؟ کارم از ساعتی 8 سر میشه تا ساعتی 5. مردم سربلند دهه کوهدامن باز هم برای آباد و زیبا گردانیدن دیار خود همه روزه تلاش و زحمت کشیده ایستادند. ما در راه آبادانی و بنیادکاری به نفران وطندوستار این دهه برای موفقیت را تمنا نموده در همین جا برنامه نوبتی تاجیکستان خانه امید ما را به فرجام میبریم. در انتها کلی شما هموطنان عزیز را با فرارسی 30مین سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان از صمیم دل شاد باش میگوییم. بازدید ما از حدود جماعت دهاتی سرازم ادامه دارد.